izi kwitwara neza idafite umupira, izi kukwambura umupira, izi gukora amatransition yihuse, izi gukina ama contre attaque ikagutsinda igitego. Nimwakira igitego cya mbere cya Kylian Mbappé hakiri kare cyane cyarangije match, buri hari ya match navuga ko yari irangiye. Riga iyi match nekereza ko ibintu Guardiola yari yapanze. Guardiola ntabwo ari umutoza w'umuswa wamanuka Santiago Bernabeu adafite plan. Igitego cya Mbappé cyo ku munota wa 4 ku mupira wo muremure wa Raul Asensio, hekereza ko atuvukije kubona amahirwe yo kubona ibyo Guardiola yari yapanze muri ya match. Like ibintu Guardiola yari yazanye kuri ya match ntabwo tugeze tubibona. Byamugoye, yabanje kugira ikibazo cyo kutagira Haaland. Twavuga Marmoush wari watsinze hat-trick, ariko nyine ntabwo wakwizera umukinnyi gukina match imwe nziza mu gihe wari ufite uwagufasha gutwara treble. Threat ikomeye cyane kuri defense. Ntekereza yuko yaza kumugira Haaland ko ari kuri bench, ko atigeze atangaza. Haaland ararwaye, yamubwiye ko atiyumva neza. Donc yavuye muri ntuza afite akanoke match ishize. Iki gitondo ngo yamubajije turiyumva atanamwe ati ntabwo meze neza. Aravuga ati nta mpamvu yo kumurisika, reka tumureke. Kumubura rero ni ikintu cyabanje kumubera hindrance ikomeye cyane, ariko amakosa akomeye cyane. Nubwo ubusatirizi bwaje kubona kimwe, nge ndashyira muri defense. Ubundi minota ya mbere nk'iri 6 umudefenseri nka Ruben Diaz wambaye igitambaro uyoboye abandi guhusha baro ndende nk'iri ya long balls yaje uyireba washoraga gukliaringa ugatuma nyine yidunda imbere ya Mbappé. Nukuguhana nyine Mbappé ejo bundi yahoze abyivugira avuga ngo kubera ukuntu agera pace cyangwa umuvuduko uri hejuru, ngo nkeneye kuzanyira ikintu cyo kugabanya umuvuduko mu gihe negerezamu cyane, kugira ngo mbashe gukora ama finishing meza cyane. Nicyo kintu ngo yari arimo kwikoraho kugira ngo yadapte nyine kuba kina nka nimero 9. Yahutiraga agashota baro maguru agashaka hanze, ariko nakose gatuza. Nicyo rero icyo kintu rero cyo kugira akantu ko gutuza imbere y'izamu, agahumeka, akabanza kubura amaso akareba agiye gutera, nibyo yakoze. Baro arayiroba neza cyane, muzamu yabanaga ko yasohotse, abashyizemo igitego cya mbere. Bernabeu rero igira ikintu cya atmosphere nyine. Ronaldo ne wabivuze neza cyane, arimo arareba match ya Paris Saint-Germain, avuga kuri Kylian Mbappé, aravuga ngo it's my turn to see you light up the Bernabeu. No kumubwira ngo wahoze undeba nkora ibintu, ni igihe cyanjye cyo kukureba none nawe ushyushya Santiago Bernabeu. So muri iyo minota ya mbere rero ubwabyo Real Madrid abantu bahora bayibeshyaho, barabibeshya muri uburyo. Mwabonye nuriya mwana witwa Raul Asensio yavuze nyuma ya match, avuga ati hagati ya Atletico ndetse na Bayern Leverkusen bazatombora. We avuga ngo iza yose twe turi Real Madrid. Varane mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, umva uko Real Madrid yitwara, umva uko mentalite yayimera. Nubwo ubona bakomeye cyane kuri iyo bareba ukabona ni ikipe ikomeye, ariko buriya ngo bahorana consigne yo kuba ari ikipe igomba kugira ikintu cya humility iri gukina match zikomeye, ahubwo igasigara irwana no kuba nubwo bizeye confidence ubushobozi bwabo, ariko ngo bakina bafite ikintu cyo kubaha cyane opponent. Real Madrid si ikipe igira ikintu cyo kuza muri match ivuga ngo urabona ngo urwego rwacu ngo twebwe ngo turi ikipe ngo imeze gutya na barakubaha, bakemera gusofra mugakina match bakayivunikiramo ikabarushya, ariko bakaza kwizera yuko bayishoje, bakaza kugeramo akantu Varane yise ngo ni a bit of arrogance, akantu ko kwishongora, ariko ko kwishongora nyuma yo gukora, apana akantu ko kugira over confidence imbere ya match. So iki kintu Real Madrid none yabamaze kubona igitego cya mbere, bagumye mu ngamba, bakomeje baratuza. Wabirebera ku buryo Man City n'ubundi batigeze bayiha chance yo kureponda, kuko reaction ni ikintu kica ikipe iyo ari yo yose. Twaze tuvuga ino Liverpool muri champion yatsinze igitego ariko mu minota itarenze 10 bahise bayitsinamo ibindi bibiri. Reaction rero Real Madrid yirinda ni icyo kintu cyo kuba bagira ikintu cya precaution, bavuga ngo dushobora kuba twajyanwa n'akantu ko kuba dutsinze ikipe ikadutsinda. Maturité rero niho izira, barongera bakavuga ngo oya, na nyuma yabwo bagomba gutsindwa. Nabyo byaje kuba uri kura konta neza stories ibitego ko byagiye bikurikirana. Wakomeza
ku minota 33 Kylian Mbappe yatsinze igitego nacyo biju kiza cyane wenda kitarimo exploit individuel ariko igitego cyahuriweho n'abakinnyi bagera kuri batandatu kuva kuri Chouameni ba Ceballos Jude Bellingham Rodrigo Vini finaloma finition nziza cyane ya Kylian Mbappe cyane igitego ariko ni statement. Real Madrid ntabwo ikirimo ego, Real Madrid ntabwo ikirimo ikintu cyo kuvuga ngo hari abanya-Brazil n'abafaransa ishyize hamwe barubaka ibitego utsinda wese nta kibazo baraselebrera hamwe ni statement ikomeye. Ubuhanga bw'uwagitsinze mu bugarukeho cyane. Hari ikintu twakivuze hano ko ari cyo kintu cyagombaga kubanza kubaho nyuma ya dosiye ya Ballon d'Or. Mwabonaga Vini aratera amapenalty, Vini arashaka kugaragara cyane, okay fine, ariko nyuma ya dosiye ya Ballon d'Or binjiye navuga ngo mu kindi gihe gishya byari n'ubundi kurangira uko bimeze. Star of the team ari Kylian. Hari post nakoze yesi nk'umufana wa Madrid kuri Instagram yanjye nkeza cyane ubushobozi bwa Kylian, ariko suko ndo mu Madridista nuko Mbappe ari grand joueur uhari muri iki kiragano muri generation. Mbappe biragoye ko wakwakira ko amaze kugira uruhare rw'ibitego 500 ku myaka Mbappe afite, ibitego na assist cyane, ibitego 500 contribution 25 ibitego 500 rwose, uruhare rw'ibitego 500 ibitego na assist. Biragoye kwakira ko abastari banyuze muri Real Madrid bose muzi Mbappe yabaye umukinnyi wa kane ushoboye gukora hat-trick muri knockout stages za Champions League. Ubwo arakurikira Cristiano Ronaldo el fenomeno ndetse n'umukinnyi Karim Benzema gusa. Ubwo ndakubwira ko ba Raul ba Zidane n'abandi benshi ntibigeze bakora hat-trick muri knockout ibitego bitatu. Umuntu ashaka kujyaho akikomanga ngo Man City ngo yarashize mu makipe mufana ni bangahe batsinze ibitego bitatu? 26 yaruzuye. So Kylian, we are talking about a player who can score a hat-trick kuri finale ya World Cup. Memories z'abantu zibagirwa vuba. Cyo bavuze Kylian abantu baribagirwa. Turibagirwa ko a 18 abantu mbona ngo Lamine Yamal ngo igitanga a 18 yari afite Coupe du Monde ari gusezera Argentine. Mbappe oya ari no muri Paris ya Paris tari gitangaza yajyaga Santiago agatsinda ibitego bibiri ya za Bayern yageze ibya hat-trick ari za Bayern niwe yari mizamu. Ce n'est pas n'importe qui. Mbappe ni grand joueur udashidikanywaho. Byari bizwi ko amadosiye ya Madrid ni uzajya yasinya. Ni ibintu byoroshye kubona nta debi birimo nta. Ni byiza ko afite Rodrigo ngo Vini ngo Lamine wamufasha kwerimina abantu. Ni byiza ko afite Vini uzi gutwara baro neza. Ni byiza ko afite Jude Bellingham mu ruhande rwe, ariko ayo nama instrument Mbappe akagira iyo shout igitego cya Mbappe yaguzwe miliyoni 180 arimo arasohoka mu ikipe ya Monaco yinjira mu ikipe ya Paris Saint-Germain byasubira 18 ya India ya Jardim yari mara Bernardo ari umwana w'igitamba mbuga ari umwana muto yura. Donc afite he has all it takes ko kuba yayobora iki kiraga ni generation. Mbappe ni umuskora mwiza, Mbappe ni umukinnyi urebye nk'igitego yatsinze cya kabiri yafashe baro yerimina aba defenseur yanabiganjeho amwereka mugati nkakunyujije inyuma sha ati nkagucishije inyuma ati kakumve yashushanyaga uburyo yamutsinda avuga ati ibyo yagutsinda imoso yagutsinda amashoti pesi gukira muri profondeur akiruka. Hari nabona banaga bavugaga ngo wese ko kuri classico atabikoze, kuri classico yatsinze igitego. Gutsindwa yatsinzwe ariko yaskuri. Abandi bakinnyi bakwiriye credits rega bazamuye bagaragaje niveau yo hejuru bidasanzwe. Mediane yarimo Dani Ceballos na Chouameni yaramaze yamukinisha muri defense. Chouameni na Ceballos mediane yabo Asensio mukureho
ziratakere Umupeti bitara Raul Asensio baraza kuba amasezerano y'igihe kirekire. muto buriya abantu babona atarigeze agaragara ukagira ngo afite imyaka 18 nkaba ku Barca no afite 22 ni umukinnyi munini mukuru Baraza kumuha cyane muri mu makipe y'abato cyane byari nagoye kubona graduation nyine hari abadefenseri bakuru bagihari abo bantu bataravunikira ugiye ku Barca agira 22 2030 agera Neymar azagira 22 2032 ariko tuzagira igihe cyo kuri Barca ifite ka generation keza ariko uyu mwana araza kubona amasezerano kandi par mérite urabona ko azafasha cyane mu gihe kiri imbere yari yigiriye amahirwe ubwo bizayisaba wenda kugura umudefenseur umwe why not bari kuvuga ko nka 2027 bashobora kuba bazanye Saliba akaba yazagira duo ye na Saliba shobora no kuzafasha hanyuma wareba rero Mediane ya Real Madrid abantu benshi bari baratangiye kubona ikibazo mu gusohora umupira ariko arimo arakora akazi neza cyane Dani Ceballos amaze igihe abikora batangiye rero kumubwira ngo ntiwabatoni yego ariko ku myaka ya 28 ushobora kugira ibyo wagerageza kumwigiraho gukura umupira ku kirenge cyawe wohereza imbere vuba kuko Real kinaje direct irabizi ko nyine bari abatatu b'imbere n'abakinnyi beza bihuta bashobora guhindura umukino muri faveur zabo anytime bakaba bazana ikipe muri position nziza so nicyo yatangiye gukora hanyuma Ohayenja ni Tchouameni we nubundi niwo mwanya we mbona nubundi arushaka amavinga gukina nka numero 6 arayimurusha ku buryo nibigenda neza mu gihe kiri imbere wenda kazajya kina na kapiteni Valverde mu gihe basubiza wenda kuri kabiri undi mukinnyi bamuguze ashobora kuzagira Mediane nziza aya makipe azatombora nate kwizigenda abantu bafata umunota umwe nkubwire statistique zihuse n'imibare bya Martse ijoro ryakeye muri Champions League ndabanza nkubwire ko aho bigeze aka kanya ubu tuvugana Ububirigi nicyo gihugu cyonyine ndavuga Ububirigi Belgique nicyo gihugu cyonyine kitaragira ikipe nimwe isezererwa mu marushanwa y'Iburayi muri sezo amakipe yose yagiye mu marushanwa y'Iburayi na Europa League na Conference nicyo gihugu kidafite ikipe nimwe irasezererwa statistique irahambaye turi kumwe ikipe yonyine imwe gusa yo mu Butaliyani makipe yose yakarifiye muri Champions League uko ari 5 imwe yonyine mu Butaliyani niyo igeze muri kimwe cy'umunani kirangiza ariyo Inter Milan n'ubwa mbere Abataliyani bakwitwara nabi muri Champions League kuri stage kuva muri sezo ya 2014-2015 urabyumva Kylian Mbappe abaye umukinnyi wa kabiri urabyumva mu mateka ya Real Madrid utsinze ibitego 7 akabikora muri sezo ya mbere ya Champions League muri Real Madrid kandi turacyari muri ntiturajya no muri kimwe cy'umunani kirangiza ibitego 7 muri sezo ya mbere ya Champions League muri Real Madrid byeruka gukorwa na Cristiano Ronaldo sezo 2009-2010 sezo ya mbere muri Real Madrid urabyumva ekipe yo mu Faransa yitwa Brest yatsinzwe ibitego 10 kuri aggregate ibitego 10 ku busa urumva yinje mu mateka y'amakipe yitwaye nabi cyane muri Champions League hagarariye Abafaransa ekipe yitwa Steaua Bucharest yageze gutsinda ibitego 10 kuri 2 aggregate itsinda Strasbourg hari muri 61 Inter Milan inyagira Rio 7 ku busa hari muri 58 hari n'amateka nyine yayi Paris Saint-Germain yatsinze ibitego 7 ku busa itsinda Stade Brestois 29 mu ijoro ryakeye ni ikipe mu by'ukuri yatengushye cyane ikipe amakipe hagarariye igihugu cy'u Faransa izo ni statistique n'imibare navuga za Martse ijoro ryakeye uti rero tombora imeze gute tombora izakorwa ejo nibwo tombora ya Champions League izakorwa niyo tombora ya mbere yoroshye igiye kubaho kubera ko tuzi hafi ya byose biza muri tombora twajyaga muri tombora tuvuga ngo ikipe izahura nane ukubona afite opponent nibura batandatu bashoboka ariko buri kipe yageze muri kimwe cy'umunani kirangiza aba opponents bashoboka ni babiri hagomba kuvamo umwe twagiye ekipe yitwa Paris Saint-Germain yasezereye Stade Brestois niyo mperaho iraza gutomborana n'ikipe imwe hagati ya Liverpool na Barcelona nidafata Liverpool Paris Saint-Germain cyangwa Barcelona turukuvuga turavuga imwe yego Paris Saint-Germain tukatuvuga amakipe yakomeje binyuze muri barrage Paris irafata Liverpool cyangwa sifate Barcelona nibyo gusa bishoboka urumva ni shock
arakomeye cyane. ekipe yindi yakomeje ni ikipe yitwa Club Brugge isezera Atalanta byabaye kuwa kabiri, Yego, right cyane. Club Brugge irafata Lille niyo bakunda kwita Losk Losk cyangwa se Aston Villa. Izaba ari match underdog, ushobora kubona Club Brugge Aston Villa iyo niyo cyangwa match Club Brugge izaba Lille. isa nk'iyoroshye. Ni match abantu benshi batazareba, nihurira n'indi match ikomeye. Tuvuga kuri Real Madrid yasezereye Man City, yego, irafata Atletico Madrid cyangwa se Bayer Leverkusen. iyo ariyo yose muri zo zirakomeye. Ni match iyo ariyo izakomeye, ikomeye ni rwose, shock. ni shock.